Assalomu alaykum. Mana in новостройкои пишти Исмоили Сомони шудосагӣ. Инҷаш бошад. Инам нав ки где-то 2-3 сол шуд полони башта бутун киря. Ки инҷа бениҳоят хушрӯ шудоса. Аз тарафи пишташ ман ҳозир улабаш мегардам. Мебинед то? Илаба инҷа ҳам нав. Mana in шудосагӣ ҳам 2-3 сол шуду. Ан инҷа наки бо беҳтартар мечиқи. Инҷа ба назарам атақпиянишам ҳамаш вай. Ако мувофиқи якта дига подписчик ваёям. Ако ҳаминҷа сиёмка кунед, ҳаминҷа сиёмка кунед. Алан ман сиёмкарашам аз тарафи пешам ҳозир бо сиёмкар нишон медиҳам шумо ба ман. Мана ин бино аз тарафи пешаш инҷа 9 этаж мешудааст. Ҳамин ҳозир ба ку ҳозир 8 этажро бардоштагӣ, ҳозир бо як этажи дига инҷа мебаштиян. Рости гап маълумот дар бораи нархаш манба нест аст. Рости гап мана намин здание ҳозир ку подробная информация дода наметавонам. Рости гап чунки информация нест аст манба. нарх ҳозир ба нархаш рости гап маълумот дар бораи нархаш манба нест. ҳозир ба ку то қадри имкон тонистагима ман наворба гирифтам, шумо ба нишон додам. мерим тарафи ҳамун кафе Мероса якта сиёмка кунид гуфта будан. як подписчик мувофиқи талаби ҳамун ҳозир кафе Мероса мегирим. шумо албатта гузоритон комментария беги ҷои ман гирам монитон чуба ки хоҳишо бисёр ман якта ҳамаи назар бигирифта то қадри имкон тонистанама ман сиёмка кари мепартон. ҳозир кафе Мерос мегирам бо пиштанда зданиҳо шудас унҷа мегирам. акун маълумот дар бораи нархаш дода наметавонам чуба ки ман инҷа ишкинеки ягон киса пурсам то инҷа бутун нашавад нарху навоша гап зида намешавад. имрӯз исфара ҳаво офтобӣ. ман ҳамин рӯза курси сомон доллар евроя инҷа ба ҳозир мегузорам. мебинитон улаба мерим далши. мана ин аз тарафи рости ҳамин хона истиқомати инҷа ҳозир 8 этаж бо ин ба як этаж дига ҷамъ мешавад. ако ҳозир як ҳамин шахсиятам ҷанда пурсидам. мана ин тоғринги хона бошад. инҷа ҳам здани нав инҷа 7 этажа будааст. ҳозир инҷа ҳам аку корҳои косметикиш мондагӣ ба гуфти худо мошавадага. мерим рост ба тарафи ошхона гӯем ё кафе гӯем, кафе Мерос. ҳозир ман устунравам бо навора давом медиҳем. кафе Мерос рости гап имрӯз маҳкам будааст. подписчики азиз, ман имрӯз имина шумо гӯшта бурамда будам. ман албатта дигар рӯз гирифта мепартам. мана инҷа маркази шаҳр рӯзона навор рафта истодааст. инҷа мағозаи ганҷи замин. инҷа ҳам ҳашар рафтааст ободонӣ. худо ба шукр ки ҳама ҷо обод зебо. ман кафе Мероса подписчики азиз як бор дига узри худо мерасонам. гирифтам омадам. рости гап ҳамон ваша кафе летни ҷоғашон маҳкам. вай подвалаши гирифтам ба фикрам хеле интересно. баъди 2-3 рӯз бо ман мебиём кафе Мерос ба шумо ро афтода нашавед. албатта хоҳиши ҳар якое ки шумо на ман худо хоҳад рӯи навор ба мебиёрам. албатта ин ки шумо намин ҳаракат кунтон комментариҳо монитон гиҷой дидан хоҳитон ман бо ҳаракат мекунам. ман гуфтам чилгазӣ кӯлканд навгулем воруха бисёр бачаҳо гирифтам мегӯянд чорку ҳама ин ба худо хоҳад баъд аз 15-20 апрел ҳаракат кара улабоям ман рафта видео мекунам. нозироти андози шаҳри Исфара аз тарафи чапи наворому. ҳозир мо рост мерим тарафҳои пешои боғи марказии шаҳри Исфара ба номи Сайфиддин Исфарангӣ. хай мана рӯзона ҳаво офтоба гарм. ҳамин 3 рӯз аст имрӯз. шукри худо ки офтоб буромад. мана инҷа кафе Марворид аз тарафи чапи навор. инҷа ҳам хусро бениҳоят ба зеб кафе чойхонаи Марворид. аз сабаби вақти хӯроки нисфирӯзӣ яъне обед буданаш
اینجا با مودم بسیار در اونجا گرفته نشد. من و یکتی گپ زدم دیگر روز مثلا اکو آدما بعضیشون پروتیف خوردن و اینا گیر میگن نگام نفر نبودن که شوننده اونده البته نوار میگیریم اینجا مغازه با گذاریم پیشش لینینگ مرکزی سودای مرحبا من واقعا اینجا هم زدن نفت از میراث از 6 اتاج ممکن اینجا به 7 اتاج میبردارم ایناش ما به نامعلوم حاضرش و هوا راستی گپ گرم خدا بشکر بهار هم دست دی اینجا باشد علاقه نزدیک باغ فرهنگی و فراغتی سیف‌الدین اصفهانی این رولیک های اینجا بسیار پفتار لیکن همه هر خیل سلی خودش که میگیرن دیگر کانال های ساره من به فکرم اینجای من کدام روز شبانه اومده گرفتم من اکایی همون نامتان فکرم برومد کمیتر ماندگی روزان دایم اینجا گیر گفتید طرف ایده موزی با موند ایده ما میگیریم راست همش با وقتم دستم میرسه تا قدر امکان تا میستنم من گرفته میپرتم تا قدر امکان دریای اصفهان ایلا با راستیگه بسیار ما نوار کرده پفتگی بسیار غلط دیگه ایلا با من خود خواهد روزای نزدیک من حرکت میکنم 2 روز 3 روز به یک بار یک ویدیو پرتم پروست این شب و یا کامنتاری به نویسته پفتن اکا جان موجه نوار کنید تو کامنتان من تا قدر امکان دستمانده بودگیشه نوار رو میگیرم تا قدر امکان تانستگی من نوار رو میگیرم شما البته پس چیکار عزیز و غافل نباشید کامنتاری ها بنویسید بابا یک تر سیانگی های نسل دعا کرمونی کجان دراز شود نگهبان سالا شود ساق روان سلامت بیان با خدای عبادت کو برگرده چی مراده که دارد خداوند دیگر الله اکبر